Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Yudun the news update yan. Wednesday, 24th of November, Covid-19 boy news. Ang katur yawalal pulo marangal nakun 11 COVID-19 riri mirin mala yulngun. Yurungay total number Northern Territory ngur ka 51 na. Wanga jangay Yolngu wandiri bingur binjari ngur balan kataran lila room ngay bak maram hard lockdown go. Paladakki na marikki kataran lilja. Kaya ka ngay nguni maringi nguni ngay atam ka nguni COVID-19 really. Ka marikki ngay ka nguni kataran gura wirwirun ja. Ka dungan ngay nguni ngay COVID-19 mirija. Ka wal yang nguni waruyo naman ngularo man wal man ngu maram nganyan. Ka maraman nganyan. Ka balan ka ma Hot Springs la quarantine nila ngunin ngay diang ngun bala. Ka walal yang nguni ripun malayo nguni COVID-19 mirimala ngunin already walja quarantine ngura. 8 nguna Hot Springs ka marman ka nguna banji quarantine ngwa ngang kataran. So warpam niya nakon ngay ulap ja total ja doon ya Northern Territory ngur ja coronavirus mir ga 51 people tial ya enting ngur ja ka newi nakon ngay kadwali COVID-19 ja mariki ngay ka ebian traveling ngay ka community koro dwala ja nakon nguna area kataran ga surrounding communities pala niya nakon Pinjari ga Rockhole. Ka if nakunikanin na kataran Binjari o Rockhole bukod yung ngiwangang rayan ginin ni lockdown ngura ka stay safe. Ka walya ngunan na ngurya Robinson Ribine walya barak lockdown ngunin yung malakanin na barak. Ka bukod yung ngayon please check up tuwali exposure sites mala website ngur. Welcome coronavirus.nt.gov.au kabulo na kon information marang ka if ni mariki na kon niya someone nguni Yolngu nguni ngay kaririktun nito mariki ka check up nito nungoy maram COVID-19 test ka if ni mariki kataran lil McDonald's lil on Mac Happy Day, Saturday 13th of November, between ngay 11 a.m. ga 11:35, ninjoring em aptipala nambal kam 1-800-490-484. Kamaram nito COVID test nungo. Tual number 1-800-490-484. Pili nguniling wal kawir yun ka at that time ja kapala niya 4 people kawir yun kataran ja McDonald's koro nguni na kundi ang balawalal coronavirus miray pijan numaban newi nakun kalkiti o dangkal irualang kalebiak nakun bala marang unririn so make sure need to check up nakun maram ka pwede na kun ni duwali balabar ko kanina if nito feeling mir nito newi na kun flu mirir bityan uririkto nito nindo test nungo newi maram ka napro ka bukurupan malain bukmak na Yolngun nguni naman akon ka following duwali newi mala lockdown rules mala ka nay na kun makaepit yan maltun di ki newi ko na pud malanga bukurupan ka make sure numato COVID testing maram if numaka newi na kun feeling ya kamay makaepit na kun flu mirir numaka kabalanya lockout jadwal mailing ni jakkin mru mala Yolngu yakan mamara na jakkin marma
Covid-19 go nina numa tuka na kon lockdown ngor tarada kangolin numa marangal Covid-19 go jakkin numa tuka pawala mirmarichi na kon lockdown mriu pawala mirikuru. Lockdown jadwal mayali nguni nitu kawangang radaradan ninna. Ka only nitu dawartun ja ka dia kun 5 kun malarisin ku kam ngaratulak kalakaramu. Wangga jangai nitu marichi main makna kon kliniklil. O nitu main makna kon marichi dawartun wangang COVID test ko o vaccination ko o ripun nguni nitu ririktun. Nitu main mak marichi dawartun wangang ka klinik marichi. Number 2 nitu dawartun nguni nitu ngatau nawe marichi mara naraw mirichin ko. Number 3 nguni ni essential work kan palanya nakun ni dokter o nurse nitu main mak marichi ganat tamwanga during lockdown bili ni essential work ka. Ka number 4 nitu marichi dawartun wangangur ka wangan guyan awaw. Nguni nungu exercise ko every day nakon yuru 1 hour yan. Ka nguni nitu yul ngunan gare yun nungu ba maran nguni numanguli ka wangan ngur wangangur nakon ninna. Yuru yakan numatu marichin bican jabala mritiri janakon barkul jawangal yan galkikur wanga kurbalian nakon 5 kilometer newi distance ya palanya. Ka ba maran itu main maknungu gare yun. Yuru binguri wangangur janguni wana nikanin anomali rampangi epijan. Number 5 ja. Nguni nikajal mirir nitu caring uripungu yolngu. Nitu main mak marichi dawartun nguni ngay ka ririktun o ngay ka needing nungu help ko kung kayo na raw. Kabalanya dual mala 5 reasons ja nitu dawartun only during lockdown ja kabalanya. Yo, thank you numalango. Butur daw tambal Yolngu Radio le.